Manglakaw mi guys kay mo palit mi og isda anong pramidaan ang jawi ni abrihan bay kalimta mo mo gawas lang di magdagjawi. On guys, isa na rong adlaw. 4 days or 5 days na kami camera kay was din ko ha. Ay no, don't get the guys yet. Just wait. Just wait kay I'm going to bring the microphone kay mag-vlog ka dito. Nan akan tungod sa mga isda karon. Relax, okay, relax. Tarantaman. Uy. Relax, Dalton. Don't worry. We'll go. Kaingin man na sa... Guys! I'm mag-shopping. Huh? I'm mag-shopping in the motor. Go in the motor, go. I'll get your jacket first. You stay there. Come on, Dalton. Oh. You talk to the guys first. I'll get your jacket. You say hi. Hi guys, we're getting the jacket. Ang galing mga gamit kayo na kuan ko din. Come on. Where your jacket? Come on. Wait. Other side. Madyo itong atong ka. Madyo na lang ato sa tamo palit mismo guys sa kuan ba kaysa sa suro kay og daghan og atos pero daghan di display ba daghan tay mapilian makapilit er tug maagi. My jacket. Oh, Ginoo, isira pa day na. Nana, your jacket is open. Tita, open it. Tita, open it. Of course not. It's not Tita. It's you. Oh, wear your hat. Okay, go now. Where's your small bag? Okay. Okay, bring your small bag there. Give your small bag to tatay. Oh, ni si Zaoy. Tarantam. Tarantaman. Mataranta. Maybe dog. Maybe it's a dog. Yes. Kuy, where's my slipper, Ton? There. Excited din sa mulakaw. Uy. Kamaon na siya guys. Nga naa mo dari cellphone. What? Ug mabiling ginig cellphone. May sa get the guys. Get the guys. You say hi to the guy first. Here, in the camera. Hi guys. Where are you going? On the side is... Huh? No, it's going the side on the motor. Yeah, where are you going now? You gonna buy some? Fish. Okay, hop on. It's too high. Here, on the other side. Yes. Okay. Bye, Dalton. Nana, sit down. Okay, do you want me to come with you too? Nana, come on. You want me to come with you or just go with your tatay? Go, Nana. Nanay too? Nice to. Okay. Let's go. Okay, I'm sorry, Dalton. I can't go. Right. Okay, I'm sorry. Let's buy that. Let's buy. Okay. Limpyo ang kalsada. May tagsa. Uli. Nana, there's a big man over there. Yes, there is. Saka kilo ra. 1 kilo only. Kay Dalton, look at the fish. So big. Eh, dagan mo to ganina. Urot naman. Para ka maayo. Palit na lang po tagbangus kay ibutang ref. Click na mi guys. Dadi ay nagpalit og para asa po ng sapatusa. Nga mo ra mag padung magira. Kumbat shoes na. Gaan naman lagi. Sakto din nimo nga mo ra magragamaja. Sigurado ka? Na sige na kahinluin na tong isda. Anda na ka-excite. Excited man kay gamitin man mag-trail. Lus ilara ko tot. Ilara ko. Dalton. Come on, help me wash the dishes. Get the chair. Gahapon guys, sana sa ito maghugas ng plato. Wash the dishes here. Help me. Bigluan ang hugas ng plato ni. Oh, here's the soap. Wash it carefully. Here, move to the other side. Not there. Excuse me. I have to move the chair. Hold. The chair is running. Okay. Now you can do your job now. I want ice. Go. This is not an ice cream. This is a soap. Oh. Wash that. Wash the spoon. Put some soap. This one is ice cream. Paghugas na diya. Di onas ba kay. Ug di na papila-pilon sa manghugas ko dari basta gan sa hilabtan dito. Here's the soap. No, like this. I told you already. Like that. Make mini bubbles. Come on. Here, there's a small plate. Make mini bubbles here. Come on. Cho. Grabe. Okay, kumbate. Kailangan na yung trabaho diha. Okay. Arong, sadyo ko maka pahuway hugas.
Okay, ikaw na himunang tigugas. Sige, wash your plate. It's okay, it's okay. What about the other side of the plate? What about the back side? Come on, make more bubbles there too. Nah, murah, masalihat ang pagduwa. Are you done with that? Nana, where's the bubble? Here, this one too. Nana, What about this plate? where's the bubble? There, I'm hiding it there. Nana, where's the bubble going? There, in the sink. Come on, what about this one? Here, hold the plate. Tabangan ni si Zakay. Ano? Mahalo na. Here. Okay. Di, matabang og hugas-hugas ko. Si Zakay rin to. Basagang sarah hilaptan. Are you done there? Can I borrow this one? Ay, nagmahay ko nga ng kaan si Mangga. Mas undoy dyan may makaangin. Paikag. Kami adit. Lambusan dyan. Paikag na tapos Mangga. Hindog isda kay mag-un-un ko guys. Wala ko kakaginan nun. Naka-harvest ko og mga utan. Di ah. Tadan, isagol sa ininunan. Munang nagpalit ko isda kay sa tulan jud. Kay arang lami. Ay, kanan ko ininunan. Medyo maninunan guys. Kaya waka jud kontra. Kay suka raman. Ay sos, dubok-dubok na ba katong isda? Ganina ka mag-fresh to. Diya kadugod sa kinadubok man diya. Na laman ni pritohon ning uban. Di pala maggadya ko kurente nga. Ganina ra ko na ning istorya. Diya wa man na ma-record, wa man na maun din na ang microphone mo. Diya karon ug di na i-voice over ang video manubo. Di man pud ag video arang mabu kay tinagas pa sa ni YouTube. Nang ato lang na tusan og si istorya. Nagtadtad ko daan na og panaket pa to. Hani pa to kitadtad. Murag na mupho masiguro ko daan nas luto. Hani ba? Kay murag nga tagak dana. Kalimot mo kog sa ang gibuhat na pero magdungag ko dana. Magdungag ko kay pagtanaw na kaldero. Gamay na maday ag luto na. Gamay na laman. So magdungag ta kay si undoy mo uli. Gutmom na to. Oh, di ay jama na pug ko na anam des undoy no. Buhas undoy na ito. Ade nagbantay des bata. Nang jama na pug busober. Tsaka, di naman na i-edit mo na ni. Kung sayang may istorya karon mauna ni. Kay kapoy kurong adlaw. Dah, bitaw murag na di sa point. Kung nanig balig 1 port. Kay agahe ang isdang gipalit. Hoy, murag mag-arang kapaha dito. Sa pag-abutari kay maot man kadyo. Nang huso na magmanga ikog. Dubok man kadyo. So, aghang gibuhat. Ahan na laman ni prito ng iban. Kaya hamta ni unan tanan. Kay lamian gud kog inunan. Labi dito mabahaw na. At na bitaw tulo ka adlaw. Nga na, arang lamian naman. Gurabag tagsup na bitaw ag kanang suka. So, namay wa pa nga huso ag ikog. Mo na lamay ang gipabilin. Kaya may ang unan. Kani kay murag nangalangkat na mga ikog. Ano naman giprito eh. Take me back to California. I wanna go back to 2018. Agkat nga prito, agkat nga ininunan. Kay ugma exam ni Dalton. Di na ako magluto ni kabuntag. Dito na lang magkain inito na laman. Exam man Dalton ugma. Mamoy klase sa karon kay nga Manila. Karon 8 man na sila kabuok. Karon nagupat, da ugma pagupat. Kan ba si Dalton? Lami jud ininunan og daghan og ahos kay mao ni magdaog. Humot. Dut-duton jud kay arong lata. Gawas jud gidahang lasa. Agkani guys, ipanglunod ra nato directly. Kanirang taong mga abrihan kay basig na ay nagpujo dani. Tignan ani rentir. Naman ni rentir. Tignan kuan ba border. Ay, kaluyan wa, pero guwang-guwang na. Kare dabong pare. Guwang ganin hang ukra kay kaliptan na nasakit ba sa dalton sang adlaw. Ko kasuroy. Uy, way rentir bisag way spray guys, kaluyan sa Ginoo. Ilunod na nato dadto na wanay daghang mga ansa-ansa. Mga renta na itong galongs-gongs kay lata anggi siguro lang man agkuan. Lata-latag prito. Ana man na guys, lunod ra ni nato dito. Mga gulay o panakot, suka. But nyan to natong tuba. Kay ina may tuba sa inyo palit. Di pa kadyo aslim ni mo nang gubutang agdato puti. Asin pod, baligwang port. Okay, mura nagdagat. Okay, that's it. And then we cover it. Okay, jud kaadyo magtanom kay tanawa, libre na tag okra ug taon. Okra pud ba ginagmay ra ba kay di pud mo kinahanglan na daghan kay og daghan di pud mo maapas. Ang makabalik dyan yung pagkag daghanon. Pero sakto lang mga upat ka puno nga okra ang daghang taong daghan-daghan pero og dato sulod jud dapat katubit ang violet wa ko ka-harvest kaadyo dato kay naungan sa kanang naghimos undoy og baybay sa ang buwa ko na mainiti nang yan alam kagagmad sa bunga pero okay ra napamo koy batik kadto bitang gihiwa na ron kami kadto nga taong nahisimutan na nagkahumot humutah dibi na kanay siling nga kago ko ikalutos okra guys hawasan na naka kanang murag hapkok ra kay og imo ra ibili na malata murag okay na lang ahang okra pero kanang taong anhara na
Para mo tagsap sa kalasahan ba. Pero okra, di ni pwede idugay kay makuan. Hilaw pa di ay. Kasi ito sila gamay. Kay makuan eh, katawagan eh. Malakta, magdangog-dangog. Ang okra, wa na laman na hukara. Kay mura man po di man jalataon nga klase dahil nga okra. Mukhaan ko dani karon. Medyo dubok-dubok na jud isda. Pero, darag smile. Tanawon ni jugang ininunan guys. Ang lami ah. Kaya ano, bisa galunggong ra na. Nakoy, ano man eh, okra. Dabong pa ni, dakeun lang kay Amerikanhon. Nakoy taong. Aran nang gipang luno na gikan sa ang garden. Basta magtanom-tano kayo, kakain-kain bitag upan. Ingani ko guys, mag-un-un, butangan na og mga utan-utan. Ay, kalami sa inin-inan, nga galunggong. Kaan mo galunggong guys? Mahal na, sa una kay 100 gram ni kapin, karon kay 280 na. Nihapon na taday, ikaw kaanda ring bahaw. Manihapon tanin jo guys. Manihapon na may kay agbataan dyan, napay mga painom nga mga tambal. Dalton, come on! It's it now! Sit in your table! Sit in your area, tatay! Let's pray! It's your food. Are you watching the ABCs? It's it! Saan nyo daw tulong guys mag-review me. No, ulit kay chair. Chair, ulit kay panty. Sit down. Don't show your tiw-tiw to the guys. Study this first. Study this first. Don't show your tiw-tiw. I will show it a gift. No. What shape is this? What shape? That's a circle. Correct. What about this one? That's a circle. This one? That's a circle. It's not. It's a Square. good job. How about this one? It's a Triangle. okay. Smart na nimo. Okay. Exam nila ugma. What color is this? What is the color of the apple? Red. What? Red apple. What is the color of the sun? Red. What's the color of the chocolate? Brown. What's the color of the whale? Red. Blue. Blue. What's the color of the cheeks? Red. What about the carrot? Orange. What about the broccoli? Green. What about the bat? It's a bird bat. Bird butt. It's a color. Black. Good job. That's for your science. What is this? Red. What is this? What fruit is this? Red. What fruit is this? Red. No, I'm not asking about the color. I'm asking of what. I'm asking you what kind of fruit is this? Red. What fruit is that? That's a red apple. What is this one? What fruit is this? That's a lemon. This one. This one. This one. That's a cat. Grapes. What was this one? That's a carrot. What this one? Buckwheat. What is the food of the goat? Nana, I put the No, let's continue this one. This is last one. This is your exam tomorrow. What's the food of the goat? hungry. Yeah, if the goat is hungry, will he eat carrot? What will he eat? He will eat Meat. no. How about the meat? No, he will not eat meat. He will eat Meat. no. The goat won't eat meat. No. The goat will eat the Grass. grass. What about the cat? If the cat is hungry, the cat will eat. Fish. What about the rabbit? If the rabbit is hungry, he will eat. Carrot. What about the lion? If the lion is hungry, what he will eat? No, I eat meat. Okay. What about the frog? If the frog is hungry, he will eat Rice. rice. What about the butterfly? Going to eat in the Flower. find all the squares. Can you show me where are the squares? There. There's a square. No, Have a square. no. Where's the square? Just point the squares. Good job. What else? No, that's not a square. That's a Cookie. cookie. Is a square or circle? Circle. Okay. Where are the other squares? Good job. What else? Good job. What else? Latong, what part is missing in the picture? It's the Ice. eyes. Good job. What about this one? What part is missing in the cup? It's the Looking. what is missing here? It's the what is missing here? It's the Where's the ice? eyes. What about this one? What's the missing in the bunny? It's the Ice. no. It's the Mouth.
No, look at that. There's mouth. It's the Heel. ears. Ears on the body. You ready to have an exam tomorrow? Yes. Okay. Say bye to the guys and say good night now. Good night, guys. Love you. I want to turn on the phone. What? It's right. It's channel. You say good night and say you love them. You love the guys, not me. Bye guys. Good night. You say good night. Good night, guys.